अहानबदा मरोइबा पाव लाइनिंग लाइसोन गिमिंग सिजिनरगा मणिपुर यावना लेबाक असिगी अपुनबा सक्तमदा सिंगनरपा खुदिंगमक पुन्ना थेंगनमिनबा मतम ओइरे हाइना राष्ट्रीय एकता दिवस की थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे लौरोक पंथा लोइरबा मतुंग हांगदुना लेरिबा लौफम सिंग महि मरोंग थादुना हांगहंदना थमनबा लैंगांगना थबक पाइखटपा हौरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोरक्ले अपुनब इंडिया सागनब होनबदा सरदार वल्लभभाई पटेल अमदे प्राइम मिनिस्टर ओइरंबी इंदिरा गांधीना लौरंबा थौदांगसिंग अदु सिंथानिंगाइनि हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोरक्ले कुकी चिन्मिजो फुरुक की सेंगलब कुमई चवांग कुटना लापदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यावना लेंगा के मिनिस्टर एमएलए सिंह अमदे तोंगा तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना याकपाउजल पिरकले खुरुमजरी ममी टीवी प्राइम टाइम मणिपुर न्यूज मिनिंग ताबीरब सिंबु लक्ष्मी कोंखामना तराम नोकजरी पाउ संदोना पिजरी लाइनिंग लाइसोन गिमिंग सिजिनरगा मणिपुर यावना लेबाक असिगे अपुनबा सक्तमदा सिंगनरपा खुदिंगमक पुन्ना थेंगनमिनबा मतम ओइरे हाइना राष्ट्रीय एकता दिवस की थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे आयरन मैन ऑफ इंडिया हाइरगसु खंगनबा लेबाक असिगे अपुनबगी सक्तम अमा सागनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौखिबा सरदार वल्लभभाई पटेल गे चामगा 94 सुबा मपोकुमो थौरम ngase अहानबा मणिपुर राइफल्स की परेड ग्राउंड राष्ट्रीय एकता दिवस हाइना मिंगथोंदुना पांगथोक्रे मणिपुर लेंगा के मिनिस्टर एमएलए अमदी पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिसर कया यावना पांगथोकिबा थौरम अदुदा अनि सुबा मणिपुर राइफल्स की डिप्यूटी कमांडेंट एंड सुरसना परेड कमांडर ओइदुना कंटिजेंट मापना सरुयाबा मार्च पास की थौरम अमसो पांगथोखे थौरम अदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई लेबाक असिदा खुलाई पाइबगी महुत कोलोम पाइबा टेररिस्ट क्या लेरे हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना फोंदोखिबा वाफम अदु तराई तराइना लौबा चुमलोय इंटेलेक्चुअल की सर्कल यावना एनजीओ अमसो सिविल सोसाइटी की मिंगदा अतोपा लेबाक सिंगदगी सेंथंग लौरगा इंडिया अमसो मणिपुर की अपुनबा सक्तमदा सिंगनरकपगी थवोंग लेख्रे अदुगुंबा लुपसिंग अदुगी मथक्ता थिजिन हुमजिनबगी थबक चथदुना फापुनबा अमदे थिंजिनखिबसु यावरे अतोपा लेबाक सिंगना इंडिया की अपुनबा सक्तमदा खुद थिंजिलकपा हाइबसी स्टेट सिंगी इंटरनल सिक्योरिटी की मखा यामना पोली मरम अदुना स्टेट अमगी इंटरनल सिक्योरिटी असे तराई तराइना लौबा चुमदे मतम अमदा नॉर्थ ईस्ट रीजन द लेरिबा स्टेट सिंगदा चरांगनबा फिबम अमा थोकले हाइरबदे आर्मी हाना हेक्ता थाजिलमे अदुबो लेबाक असिदा बीजेपी ना लुचिंगबा लेंगाक अमा लाखरबा मतुंगदगिदे मरी लेनबा मिनिस्टर नत्रगा ऑफिसर सिंग थाजिंदुना तंगदु लेताबा मोंगदा फिबम अदु लाक्सेनबा होनदुना लाक्ले इंडिया की अपुनबगी सक्तम अमा सागनब होनबदा स्टेट सिंगी थौदांग चावी कांगलुप फुरुप की मेंगदा पॉलिटिक्स तौबा अमसुंग अकक्नबा फुरुप अमगी दमक थबक तौबगी चनबी थादोगलसे फुरुप कयाना खुंदारिबा स्टेरसे अमता ओइना सागनबा होनबदा फुरुप खुदिंगमक अमखक चाखलगा ओइतोपा यारोय फुरुप कांगलुप फुरुप नाइबा अपिकपा वाखलोन थादोक नदुना नेशन बिल्डिंग दा अहनबा थौदांग लोमिनसे हाइना शो चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अपील तौखी खुलाई पायरगा नेशनलाइज तौरिबा लालहौरिबा टेररिस्ट सी कांगबू नतबा कोलोम पायरगा लेबा कांगबू टेररिस्ट याउरी सेक्शन लोइन मसे वी शुड बी वेरी केयरफुल वी शुड बी मसी करीदगी तौरइनो हाइबा कांदा इंटेलेक्चुअल सर्कल नि हार कांदा सिविल ऑर्गेनाइजेशन नि हार कांदा एनजीओ नि हार कांदा इंटरनेशनल की फंडिंग लौरगा ह्यूमन राइट की मिंगदा इंडिया बु डिस्टेबलाइज तौननबा मणिपुर बु डिस्टेबलाइज तौननबगी पोट मनुंग हुदना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वे अमगी धर्म की मिंगदा लाइक तंबीबगी मिंगदा चाखटपगी मिंगदा कक 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 तौरकांदा इंडिया सिबु मपांगन सोलननब होने अदुना लमदमसिगी सिलिनाउसिंग करिंगबा पेंदबा करिदगी मपांदा चलगा खुलाई पायरगा लेबिगी बसिंग होम कमिंग लापियो हुजिते खोय अमत होइना पुनसिन मतम योरे सिंगल बुलेट अमा कापोय सिंगल एफआईआर अमा चलोय अदुना पुन्ना हिंमिनबा तमसे पुन्ना चाखन मिननबा होनमिनसे जाति अमगा खोई रेस्पेक्ट तौमिनसे अमना अमबु नमथबा अमना अमु डोमिनेट तौननबगी वाखलोन खोई माइंडगी लौथोकसे
Laurok pantha loiraba matung hangduna leiriba laufamsing mahai marong thaduna hanghandana thamnaba lengang na thabak paikhatpa hauragani hiram asiga mari leinana lawmi singda mateng pinaba sub committee ama sembaga loinana toll free number amaso hangdoklagani haina Chief Minister N Birena phongdokre Wafam asi submission on agricultural mechanization SMAM gi makhada lawmi singda matou taba khuchukalai genthokpa amade anoba technology sing demonstrate tawbagi thoramda Chief Minister N Birena phongdokibani Agriculture Department Sinduna Palace Compound Labor City Convention Center da ngasi pangthokiba thoram aduda Chief Minister N Birena hai atopagi mipal tangdana masana marom dom lepchaba ngamnaba Prime Minister Narendra Modi na paikhalangliba Atmanirbhar Bharat ki thausilase ngasi di lebak asida khongjal yangna sangsilagle Masida Manipur gi miyam su yawfam thoi state asida lawu singu gi thabak sing hena mai pangna chathanaba lengang na kan mamong da khonare Mamangda fau taifam leitabagi kudong chadaba kaya leiramba do haujikti leiraroi fausing adu haujikti lengang na leisin duna thamlagani leibak ama chawkar hannaba khonabada lawmi singgi thodang yamna chawi lawmi singna law ubada kusem gi har ka hena sizinabagi hainabi thadokse mahausagi oiba har sizinaduna hakchang soktaba pothok sing puthokse loinana ising hairiba se lawu singuda yamna maru oiba ama oibana nongju panthada ising yoksinduna thambagi hainabi thamba mathau tai Mamangai gi ipai pu singna inkol koirambagi mong amade ising yokduna thambagi loksing adu ngasi gi mirolna nawhongna na khangjinba matam oire haina so Chief Minister N Birena makhataki Low heck lokna loibaga akhoi labuk mayam hangaga thambase hangal lagumse handaki sahi sidagi hangi simarum karigino aina mayam na haiba kan ising leitaba ina haiba aduna akhoi sigi demokra koi special committee ma IFCD ne minor irrigation ne agriculture ne horticulture ne sigi apunba sub committee ma koi semani sub committee ma semaga loina na koi sigi demokta aigi jaga se ising huningi ground waters or aigi jaga se pukri ma nathaka kenil masama smaitro polisi ising si lobi haibagi madugi information collection tawnaba loina na madugi darkar naiba maru marang mayam na pambe poto market ta kari demand lei bharat ki leiriba state manung da kari po ne henai pame maduda khoi kari thadok pu yai huji huji khoi da kari market ta kari demand lei kari da lei ki gai se calculate tawr kanda toll free number ma center ma khoi operator kani committee ma hangakani Thoram aduga mari lenana Agriculture Minister T.S. Biswajana hai lawu singugi thabak hena kumang chausin bangamna ba amade lawmi singi fibam hena fagana ba lengangna natural farming digital farming haudongna ba amade khusemgi har sizinadana pothok puthokna ba thorang thosil kya paikhalle marak asida nano fertilizer sizinabagi matang da su khanare chawkat palaibak ama ohenbada lawmi singi thodang chawi ngasi piriba khusu khulai singase magun leina sizinaduna lawu singugi thabak thoram hena mapung fana pangthongna ba honasi hana mahangna makhata ki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯍꯧꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯁꯤ ꯁꯟꯊꯤ ꯁꯟꯌꯨꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯧ ꯑꯃ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧ ꯎꯕꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯥꯅꯣꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯎꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯒꯤ ꯃꯍꯧꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯀꯥꯟꯗ ꯎꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯖꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ FEO ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ FE ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ Nasigi thoram aduda tongan tonganba district singi lawmi chamaga nifu mathoida farm machinery bank tractor reaper power weeder amade power tiller sing khochinake loinana kisan drone amade straw bowler gi demonstration su utki panba yabade ngasi yanthokiba lawu singuda mathau taba khusugulai sing ado smart project ki makhada ani subatangka ki oina agriculture department na khangalaba lawmi listing amaga chatreta pigedabani haire Apunba India ama saganaba honabada Sardar Vallabhbhai Patel amade leibak asigi Prime Minister oirambi Indira Gandhi na lawramba tawdang singado singthaningai ni haina Manipur gi hanage Chief Minister Okram Ibovina phongdorakle Wafam ase ngasi Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Congress Bhavan da pangthokpa Sardar Vallabhbhai Patel ge chamagani futare suba mapokumon amasong Indira Gandhi gi 35 suba lekhidabagi ningsing thoramda Okram Ibovina phongdokibane
AICC Steering Committee ki member KONGKHAM party asigi atei thaupuba kyana sargyaduna pangthokiba thorom aduda okram ibobina hai Sardar Vallabhbhai Patel amasung Indira Gandhi na India ningka tamnaba amade apunbagi saktam saganaba amade madu ngaktuna thamnaba honabada lauramba thodang sing asigi mirolna nauhongdana ningsingbagi tangai fadaba lei India gi apunba saktam thugaina ba honarakpa sing Indira Gandhi na mating leina thingnake Sikh Singna Tonganba Maning Makha Tamba Lebak Khalistan Semnaba Honarakpada Indira Gandhi na Madubu Mapung Fana Namtha Khibagi Laman Khumba Oina Mahak Masamake Bodyguard na Punsi Pikham Nahanke Luching Bani Asina Lebak Asige Damak Lauram Bathodang Singh Congress ki worker Singna Kudung Innaba Honabagi Tangai Fadaba Lei Haina Okram Ibobina Makatana Fongdoki Mahakna Laringai Batamda, Bharat Sininka, Tamnava Honaba, Loviramba, Bharat Apunba, Saktam, Naknaba, Honabada, Mahna Loviramba, Todang Singadu, Quaining Singdana, Magi Sam, the Puter Suva, Bart and Richard, Shekoi Function, Pangtok 70. Leibak asige ani suba ning tamba puraknabagi pandamda Congress ki luchingba Rahul Gandhi na paikhaliba Bharat Joro Yatra gi safu kumjali singani kunmarida pangthokadoriba Lok Sabha mikhalda soidana fangani haina thoram aduda sarugyaba lakiba AICC Steering Committee gi member KONGKHAM na fongdorakle Paumi Singna hangba wahang amagi paukum piraduna KONGKHAM na hai Rahul Gandhi gi Bharat Joro Yatra se lanai gi khudong chaba amasung miyam gi minungsi fangnaba pangthokpa khongchatnate Khongchada side Leibak asige anoba mayon amada puraknaba amasung Constitution gi wangmada thabak thorom kaya torokpa Justice leiraktaba amade ningtambagi mahau khangna hingba fanglaktaba adudagi ningkha tamnaba chatba khongchane Bharat Joro Yatra side Leibak asige fajakraba democracy bu khanggaunariba amade miyambu namthaduna thamliba ase koknaba Leibak asige anistuba ningtamba puraknaba non violence ki iho amane Khongchada sida India ki tongan ba political party sing amade miyam na saru yarakpa sina kumjali singani kunmari da pangthokadoriba Lok Sabha gi mikhalda achoba safu ama piba ngamlagani haina KONGKHAM na makatana fungdoki India da ani subaning tamma puraknaba ahong puraknaba India se amatani masi thugai be ade social amade religious divide tori base masi tokadabani haibagi slogan na loyana anoba afaba he chesan ba adugumba India ma oyame da satliba khongchat ase masina soi soidana achoba impact ama pirakani ahong pirakani habisi thajai Kuki Chin Mijo Furup ke Senglaba Kumhai Chavang Kutna Lakpada Manipur ge Chief Minister N Biren Yauna Lenga ke Minister Singh MLA Singh amade tongan ba political party Singna yaipa paujal pirakle Kumai asina lakpada Chief Minister N Birena Manipur miyamda yaipa paujal piraduna hai Kut kumai na lakpada lamdam asida maihorol dagi leiminarakpa Furup cha kudingma ki marakta nungsi chanaba hengalakpa oibata natana awana leitaba ing tapa lamdam ama oirsano loinana Kumai asina lakpada Kuki Chin Mijo Ichilinau Singna Starasigi Apunba Saktam Saganaba Honabada Mai Onsinduna Mangjil Thaba Lamdam Amo Elase Furup Singa Sina Starasigi Apunba Saktam Saganaba Honabada Lauriba Todangase Taganingai ni Hainaso Chief Minister N Birena Makataki Kuki Mijo Ichilinau Singi Amatangarba Kumai Kut Festival na lakpada ay Manipur gi miyamda maroina Kuki Sin Mijo Ichilinau Singi maphamda yaipa paujal pijari lamdam asida mehoron dagi leminarakaba ekoi Ichilinau Singi marakta aphaba nungsi sanaba henkalakpa anayek awana asoyangam leitana changfana na dagi kuna leiba ngamanbiu haidana ishorni maphamda thaunijari loinana mehoron dagi leminarakaba Ichilinau ekoi masel gi marakta nungsi sanaba hengat hanbiba ohenbiu haidana su ai ishor magi maphamda nijari Chavang Kutki Kumaina Lakpada Education Minister T.S. Basanta Kumar Nasu Manipur Miyamda Yaipa Paujal Pirakli Yaipa Paujal ge Charol Amada Education Minister T.S. Basanta Kumar na hai Kut Kumai ase Laurok Pantha loiraba matung kum amagi chathok marang kaina puthokpa ngambagi mapugi maphamda thagatpa phongdopagi kumhaini Chin Kuki Mijo Furup Singh Kumai ase Chahi Kudingi Laurok Pantha loiraba matungda pangthoktuna lagli Kumai asina lakpada lamdam asida khundaminariba tongan ba Furup Kanglo Kudingmagna amata oina nungsi chanana ingna chingna leiminaba oirasunu haina Minister T.S. Basanta Kumar ge yaipa charol aduna makatare
कुकी चेन मिजो फुरुप की सेंगलब कुमई चबांग कुन लाकपदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टी.एस. सत्यव्रतना मणिपुर मियामदा याइपापाउजल पिरकली याइपापाउजल की चरोल अमदा स्पीकर टी.एस. सत्यव्रतना हाई कुकी चेन मिजो फुरुप सिंगी लौरो कुमई अमा ओइरिबा चबांग कुन लाकपदा मणिपुर खुंदारिबा फुरुप कांगलोप खुदिंगमगना अमत ओइना लिंगजल मानना नुंसी चानना हिंगमिनबा ओइरसनो हाइना स्पीकर टी.एस. सत्यव्रतगी याइपा चरोल अदुना मकातारी कुकी चेन मिजो फुरुप की चही की मरु मरांग लोपगी कुमई कुन लाकपदा मणिपुर की मियाम मरु ओइना कुकी फुरुप की मियामदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्रना हराव त्याब फोंदोकपगा लोइनना याइपापाउजल पिरकली कुमअमगी मही मरोंग सिंह खोमजिन तासिंदुना लोकशिनबा अमसुंग मथंग लाकपा कुमसिंगदसु ईश्वरना चाथोक मरांग कायना पीबीनबा थौनीजबा नुंगाइरबा मखल मथल कयागी हराव कुमैगा लोइनना पांथोकपा कुटकी थोरम असिदा ngasiди मणिपुरदा पुना खुंदामिनरिबा तोंगा तोंगानबा कांगलुप सिंगी इचिनिनाव सिंह खेनबा थमदना नुंसी चानना अमता ओइना लेमिनबा हाना सुनबा यावदबा मरु मपांग इचिनिनाव ओइबगी मरी हेना चेसिनबा अमसों नुंगा याइफबा पुरकपा ओइरसनु हाइना पाउजल पिरकली लमदम असिदा खुंदारिबा कुकी चिनमिजो इचिनिनाव सिंगी लौरो कुमहै चबांग कुन लाकपदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएमना याइपापाउजल पिरकली यूसीएमना थादोरपा याइपापाउजल की चरोल अदुना हाई कुमहै असिना लाकपदा लमदम असिदा लेमिनरिबा फुरुप खुदिंगमा नुंसी चानबा अना अयेक याउदबा नुंगा याइफबा चौखटपा अमदे मणिपुर अपुनबगी सक्तम ngakpa ngamba kunai ama oirasano कुमई असे पांथोकपदा टेक्ता कायदना हराव नुंगाइना थौरम असे पांथोकपदा ईश्वरना थौजानबा ओइरसनु हाइना यूसीएमना थौनीजरी हाइना चरोल असिना मका तारकले मणिपुर की ममिंग लेरबा सैसकपा युमनाम सुरेन मसागी अनाबा अमना मरम ओइरगा ngasi महाकी पोंगनाफम लमदम वांगजिंग वांगखैदा लैखिद्रे मियामना थोइदोकना पामनखिबा युमनाम सुरेन हिंगलिगी मतमदा मणिपुरी फिल्म के इसै क्या खुदोल तंबदा नतना तोंगान तोंगानबा सैसकता सकपा इसै क्याना मियाम की थमोय सुमतकी महागना सकलंबा इसै सिंगी मनुंगदा इमा नंगी चही मनम चलिबा खोंगचत सिगी पोलोइदी थमोय सिना मरोल थोकलमलबा अमदी निंगजबा माना हाइरिबा इसै सिंग असिदि मणिपुरी मतम इसैगी पुवारिदा लाचंदुना लेहरगने महागना लेखिदबदा मणिपुर की तोंगान तोंगानबा सेक्शन दगी नुंगाइतबा फोंदोनरकले ममी टीवी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अजित कुमार एलांगबमनसु तमोय सोंगना नुंगाइतबा फोंदोकपगा लोइनना महाग लेखिदबा से मणिपुर मतम इसैगी मेंशनबा ngamlaroidaba अचौबा मांगजबा अमने हाइना फोंदोरकले ऐलाखिनी नोमदी हंगब मतम ऐगी आशा ऐलाखिनी नोमदी फंगलब पतमद ऐगी आशा चिंथरिबा बिरांगी माहुत थमोइद मोमोनोकनी स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अथुबा मतमदा मथौ तौहनबा होनरे हौजिंगमकी ओइना मथौ ताबा पोस्टिंग डिपार्टमेंट सिंगना लौरकपा याय हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोकरे वाफम असी सब डिवीजन ऑन एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशंस मामगी मखादा लहु सिंगुदा मथौ ताबा खुसुकुलाई सिंग यंतोकपगी थौरमदा यावबा लाकपा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोकिबने पाउमी सिंगना हंगबा वहांगी पाउकुम पिदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई थबक लौबदा करप्शन यावदना मतिक चाबा मियोय सिंग खन्नबगी पांदमदा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन असी लिंखटपने पांदम असी फंगनबा होनबा कमीशन असिगी चेयरमैन ओइगदबा मियादो करप्शन यावदबा यामना इंटीग्रिटी लैबा मियोय अमा ओइबा मथौ ताई फम असिगा चानबा मियोय अदो खन्नबा होनबदा मतम खरा लौबने अथुबा मतमदा चेयरमैन की फम हापतुना कमीशन असी अथुबा मतमदा मथौ तौहलगनी हाइनसो चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मकाताकी स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से सिगी चेयरमैन होइगदबा मेंबर होइगदबा से इंटीग्रिटी की डिपेंड तो इंटीग्रिटी खरा कोइना थमने मरमदी करप्शन फ्री होइसी हाइबा मोमेंट मा अखोई गवर्नमेंट की प्रजा की मयाम अमा लैबनिना मदुगा चानबा मी खितंग अखोई येंबगी मतम खर लौबनी यारिंगाई अखोई स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लौननबा तौगने अदुबो तंगाई फदना रिक्वायरमेंट से डॉक्टर की नर्स की अथु अकाई वजा लाख खर से खर गई
खरा कहीं टेम्पररी मैनेजमेंट की ददी कोई सब सिलेक्शन बोर्ड से नरक बगी है डिपार्टमेंट और कोई अदुगा इन परमानेंट फॉर परमानेंट सॉल्यूशन की दी सब सिलेक्शन बोर्ड से दगी या मत होगने याम चुना फंक्शन तो होला नहीं कांग्रेस पार्टी की लुचिंगबो ओइरंबा सरदार वल्लभभाई पटेल के चामगा 94 सुबा मपो कुमोन अमदे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओइरंबे इंदिरा गांधी लेगिदबगे 59 सुबा कुमोन थौराम ngasi चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना चुराचांदपुर पांगथोखरे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की मिनेंग मखादा चुराचांदपुर की रेड क्रॉस रोड लेबा डिस्ट्रिक्ट कमिटी की ऑफिस पांगथोप थौरम अदुदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघाचंद्र हानगी मिनिस्टर टी मंगा वाइफेना चिंबा कांग्रेस पार्टी की मरु ओइबा म्योय क्या नसरु याकी थौरम अदुगा मरी लेना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघाचंद्र न हाई लैखिद्रबा लुचिंबा अनी असे अपुनबा इंडिया मा सागनबा अमदे लेबाक असे चौखनबा होनबदा अचोबा थौदांग लौरंबा अचंगबा म्योय ngaktane मखोई लेरंबना ngasi इंडिया की अपुनबा सक्तम अमा सागतपा ngambane मखोइना लौरंबा थौदांग से ngasi की मिरोलना कैदौनुंगदा काउफम थोकते हाइना के मेघाचंद्रना मखाताकी सरदार वल्लभभाई पटेल की ngasi बर्थ एनिवर्सरी पांगथोकजरी लोइनना महाकी सुबा थोना फबा अमदी कथोकबा इंडिया की अकनबा यूनिटी सागलंबा अदिगुंबा मिसगमा ओइबसिना महागसी भारत की आयरन मैन ऑफ इंडिया हाइना खंगदना यामना अफबा मपारी मोइना होय भारत सिंबा थुंगना पाथोई लोइनना भारत की प्राइम मिनिस्टर ओइबिरंबी श्रीमती इंदिरा गांधी महाकी डेथ एनिवर्सरी से मटिंग लेबा मथौना लेबा नुपी लक्तगी लेबा की दमक्ता याम कथोकपा अमसुंग यामना थौना फबा प्राइम मिनिस्टर अमनी मालम की कैथल लुपा करोड़ अनी लाख 53 की सेंफम ओइगदबा WY टैबलेट केजी 1,000 ग्राम चनीगा मरीफू थासी तांग 19 असम राइफल्स की मोदी बटालियन चांदल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा दुथांग खुलदगी फगतपंगम लेहरी हिरमसिगी मतंगदा असम राइफल्स की पावमना हाई दुथांग खुलगी अकोइबदा मयाई काबा निसागी पोलम सिंह पुथोक पुसिन तवगदौरे हाइबगे अकक्नबा पावमा असम राइफल्स न फंके पावदु हेक फंगबगा हेडक्वार्टर IGAR साउथ की मिरेंग मखादा मोदी बटालियन मफम अदुदा ऑपरेशन सतके असम राइफल्स की पर्सनल सिंह अदुना म्योय अने चिंगननिंगाई ओइबा मोंगदा मकुत्ता बैग पाइरगा लाकपा थेंगनके असम राइफल्स की पर्सनल सिंह अदुना म्योय अने अदु लेपनबा खंगनबदा बैग लंगथोकलमलगा असुकपा उमंगी खुदोंग चाबा लौरगा मांगखे बैग अदु हांगदोकलगा येंगबदा केजी 1,000 ग्राम चनीगा मरीफू रोमगी WY टैबलेट बंडल मरी प्लास्टिक ने योमलगा यावरंबा थेंगनके पोलम सिंह अदु इंटरनेशनल मार्केटा लुपा करोड़ अने लाख 53 रोम ओइगने फागलबा पोलम सिंह अदु टेक्नोपल पुलिस स्टेशन दा सिनक्रे हाइनसो पॉसना मखातारकले चुराचांदपुरदगी नुपी अमा दिल्लीदा अहानबा ओइना किडनी ट्रांसप्लांट तौरुरबा मतुंग अमुक हन्ना किडनी फेल ओइरकपदगी जेनेम्स हॉस्पिटल दा अनिरक सुबो ओइना माई पागना किडनी ट्रांसप्लांट तौदुना सिंथानिंगाई ओइबा फिदा अमा हॉस्पिटल असिना कनमंगमख्रे मसागी चही 39 सुरबी चुराचांदपुरदगी नुपी अदो थासिगी तांग 19 दा जेनेम्स हॉस्पिटल की डॉक्टर टीम अमना माई पागना किडनी ट्रांसप्लांट तौरबा मतुंग हॉस्पिटल असिदगी डिस्चार्ज तौख्रे नुपी अदो कुमजा 2013 दा महाकी मनाव नुपीना डोनर ओइरगा अहानबा ओइना दिल्लीदा किडनी ट्रांसप्लांट तौकिबने अदुबो कुमजा 2019 दगी अमुक हन्ना किडनी फेल ओइरकपदगी डायलिसिस तौदुना लाखिबने हाइरे माई पागना किडनी ट्रांसप्लांट तौकिबा अदुगा मरी लेनना जेनेम्स की डायरेक्टर डॉक्टर एल देवेन अमसोंग मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केएस लोकेश्वर अनिना खुदेक पीदुना थादोरकपा चरल अमना हाई हौकिबा चही खरा असिदा किडनी ट्रांसप्लांट तौख्रबा पेशेंट सिंह चादा यांखैदे मकोई मकोई की किडनी फजना मथौ तौदुना थोइदोकबाना याउदना हिंबगी रिकॉर्ड लै अदुमकपु पेशेंट खरदे किडनी ट्रांसप्लांट तौख्रबा मतुंग चही खरा लेरगा अमुक हन्ना किडनी फेल ओइरकवा से याउदबा नते असिगुंबा मतंग असिदा पेशेंट सिंगना अनिरक हन्ना किडनी ट्रांसप्लांट तौबगी वाखलोन थादोक्तुना डायलिसिस नतना अतै उपाय अमता लेररोय हाइबा अपिपा वाखल अमदा हिंगलगा लै जेनेम्स हॉस्पिटल दा रेनाल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हौदोखरबा मतुंग किडनी ट्रांसप्लांट तौबगी ऑपरेशन कया माई पांगना पांगथोपा ngamkre अदुबो हंदक अनोबा शिंगनाबा अमगा लोइनना पेशेंट अमदा अनिरक सुबो ओइना किडनी ट्रांसप्लांट तौबगी खोंगथांग असे पाइखतपने पेशेंट अदुदा खुदोंगथिबा अमता याउदना किडनी ट्रांसप्लांट तौबगी ऑपरेशन अदो माई पांगना पांगथोपा ngamke पेशेंट अदुगी हक्चांगी फिवम अतेनबा मतमदा फगलकपदगी डिस्चार्ज तौख्रे ऑपरेशन अदो CMST कार्ड की मतेंगना अपिपा सेंफम खरा खक पेशेंट की माइकेदगी पुथोकलगा पांगथोखिबने हाइना चरोला दुना मखा तारकली
Hauzik paliba BJP na luchingba lengak asida makha tana saugathigani haina Shiv Sena Manipur State ki President M Tombina Manipur gi Governor Laganation Chief Minister N Biren amadi BJP Manipur gi President A Sadada aiba Gerald Pisinkrei Hiramasti gi matang da ngasi Babuparada leiba Shiv Sena Manipur State ki office da pangtokpa paugi mifam amada M Tombina hai Starasigi BJP na luchingba lengak asida makha tana support tongnabagi matangda Shiv Sena gi National Executive Council gi mifamda Puthoktuna Khanare, Maduda Maharashtra ki Chief Minister Su Oiriba National President Eknath Sindena, Mahakiluching Makada, support Taunabagi Ayabado, Pirakibane, Loinana, Ngasi Manipur ki Governor Laganation, Chief Minister N Birena Made, BJP Manipur ki President A Sadada, support Tobagi Aibacharo Singh Pisilure. Center the Lengak Pariba National Democratic Alliance ka Chadminariba Party Muscle Oibana support Tobagi Wafamase Hayangmak Delhi de Chatuna BJP ki National President JP Nadda da so Khangalagane Loinana Union Home Minister Amit Saga Unana Baso Honagane Matamamada Manipur se Lekha Tana Manglurabane Adubo Center da BJP na Luchingba NDA gi Lengak Lakibaga Iroinana Kumjali Singani Taratareta Starasi da BJP na Luchingba Lengak Lerak Badagi Naside Lamdama Sida Leramba Todo Wato Kayagi Warostin Purak Bangam Kray Jing Tamani Kaibung Tanaramba Aduso Amata Oina Punsin Bangam Laglay Lambi Tongi Pibam so Haningai Laitana Fagalagtuna Stara saying Aside Manglom da Sangsin Bangam Lehaina M Tombina Makatana Fongdoki Naharol Singda color white color zone ngata natabada adom da pangui bu yaba aduga loan lowriba loni singnasu paisa se lowriba paisa se amon da singda mani masi aina sinariba paisa se government pile bisi masa puthok na bane haba adom da khanmi ba loan hek lowga phiraw da hapuga yuligri mumga akoi gi saga keji khar leiraga noalaga gari mekhu thokmi ma leibugi hainabi to se hujik manipur da hujik leibo train se akoi atai top na state ta saluraga sida lakpa da khoi kamning ma phawre District Administration Thobal amasung NYK Thobal na sinduna Independent India gi ahanba Deputy Prime Minister Oiramba Iron Man of India hairaga sukhangnaba Sardar Vallabhbhai Patel gi chamagani futare suba mupong numit thoram National Unity Day haina mingthonduna ngasi DC Thobal gi complex da pangthokre Thoram adugi sarugama oina NYK Thobal Waiko Mani Girls College ki NSS Unit Thobal College JDO John 3 Thobal amasung District Administration Thobal na punas sinduna Thobal wang matang madagi Run for Unity haiba miyam gi rally amasu DC Thobal ahantem subasna lamthaduna DC office power chenke loinana mahairoi kyana Asian Highway number 1 gi DC office gate mamagda human chain samduna apunbagi saktam sagatke Tungda DC Thobal ahantem subas amasung SP Thobal Joge Sandra Hovism na luchingduna Sardar Vallabhbhai Patel gi photo dal laikatuna ikai kumnaba utpaga loinana miyam puna wasak amasholomina India punsin daba yade unity laitaba yade haiba Sardar Vallabhbhai Patel gi wakalon ado aikoi kuding magna tung induna chanminasi haiba pandamda thoram ase pangthokpani haina DC Thobal antem subasna ngasigi thoram aduda fongdoki Nasigi palan nasigi sarugama oina chhatra sing civil societies ki member मैं पूछन लगा कोई unity रन अमा चेंजर है कोई थोड़ा वहाँ मुताबिक DC office complex पावा अदुगा कोई DC office complex मनुष्य सिदा सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति दा लई सुकंद ना कोई ना सरदार तरीका चरी अदुगा लोइना ना कोई मियो लिसिंग मुंग तिल लगा कोई human chain अमा शु चेंजर बगा लोइना ना सरदार वल्लभभाई पटेल ना पीबी रंबा भारत की unity है कोई पुंसन दबा यादे कोई security लेना कोई पुलप अमता वैना लेतबा यादे हाइबगी वखलोन की मेसेज तो कोई पुनमक तसु अमुकहना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइड दगी पिजरी Delimitation tawbada suknuda leiba khul marifutara mathoi gi saktam kaiba yaroi amade Kaksing district ki suknuda leiriba lenga ki office amata atopa district ta on ki basu yaroi haina ngasi suknu miyamna nomagi sintha leptuna suknu kaithel thonglonduna khongjang sangsin krei 91 village suknu protection committee na sinduna suknu bazar da satakiba Miyam gi mifam aduna tonga ba warif kaya lauraba matong suknu police station gi OC amade SDPO ga wari sanana ba mangjongna na pau pirabaso officer amata leiram dabadagi miyam da kena koi sauna ba fawan ki khongjang adugi masing yam laba miyamna suknu kaithel da leiba dukan singi signboard ta Chandel district haina tharamba sing muthatke khongjang aduga mari lenana 91 village suknu protection committee ge convener khaidem ibom chana hai suknu gi akoi bada hana leijaramba khulkya Chandel district ta onthokpa yaroi
Kakching district ki Sugnu da leiriba lenga ki office amata atopa district da onthokpa yaroi hiram asigi matang da lengang na atubada mideng changbiduna asengba chumbada pak paikhatbiyo loinana Chief Minister yauna Revenue Minister Tribal Affairs and Hills Minister Sugnu SG MLA K Ranjit Chandel SG MLA SS Olis amadi DC Kakching da su memorandum amamam pisilagani haina so mahangna phongdoki adi Kakching district ki manung da leiba government ki department office amata atopa district to on ba yaroi haibase ngasigi mifamna akhoi ngasigi convener gi thau puba ma oina masi yaba ngamoi haina leibak mayam da ai thamjari Indian Red Cross Society IRCS Bisnupur District Branch ki Tara Suba Foundation Day kam GB meeting DC Bisnupur gi conference hall da ngasi pangthokrai Thoramaduda IRCS Bisnupur District Branch ki nauna thau pugadaba sing mikhal tawduna khanki nauna thau punaba khallaba myoi sing gi manungda chairman da Dr. Wahengbam Gulapi Secretary oina Dr. Huidrom Roman Treasurer oina Thokchom Netazini loinana chahi gi oiba souvenir amasu release tawki Thoramga mari lenana DC Bisnupur Laurembam Bikramna hai lenga gasina miyam gi damak paikhaliba scheme sing amade Thadog liba fund kaya miyam da fanghange hairabadi lenga ki machinery khaktana yaroi maramaduna asigumba organization sing da volunteer oina yawba mathautai amade organization sing asigi damak chawktokpam thoi haina so mahangna phongdoki Thoramgi Sarugama oina Laikidraba IRCS ki member singbo ikai khumnaba utpa oina minute amma tumina lab ki amade makoi gi thawaina taibang mapugi leikolda ingna chigna leiruna baso thauniki District Administration Thobal amasong Manipur Network of Positive People Imphal MNP Plus anina sinduna ngasi HIV/AIDS saguna duna leiriba myoi kunda CMIST car sing khusinabagi thoramama Deputy Commissioner Thobal ge conference hall da pangthokrai CMIST card sing khusinaba duga mari leinana DC Thobal A Subhasna hai CMIST card phangba yaraba sing HIV/AIDS sagona na leiba maramna thengnariba khudong chadaba kaya do yenglaga ngasi car sing asi yenthokpane car sing asi semnaba honabada MNP Plus na achoba thodang global gidamak thagalle hokiba numit kharani gi mamang da so HIV na naraba myoi kuni thoi da so CM widow pension card fangan grei asigumba lenga ki khudong chaba singa se fangba yaraba myoi singna MNP Plus ki khudang da oiraba so haibirao district administration gi maike dagi so pangba yaba mateng pangsage haina so mahang na makatana phongdokhi SIP ga loina na chakmin nari bai sin na singna magi widow pension no bai yaba gumba lairaga so dum apply to view adagi sinataba na koina na khangba CMIST card pai daba mayamam su leirongini hairiba adum contact to biro koida direct lapa sangraga jo ko MNP Plus su leiri ko ko gi nodal officer da dum contact to biro ko adum pi na bona jage aduga masi gi card sigi khudung sa basi longmin na si haibuduni na haijening buse Lengang na mai pikre haiba yanabagi mawangda Chandel district ke chakpi karong subdivision ki manung chanba Thorcham village ta kumjale singani taramanga da tha ama mai piram laga lab khibadagi ngasi fawba mai tharakidre haina kulasigi chief amade kunja singna pendaba phongdorakle wafam ase ngasi paumi kangbu amana kulasida chatuna kulasigi kunja singna thengnari ba tongan ba awara pa kya gi matangda wari sanaba amada phongdorakibane hiramasigi matangda kulasigi chief RL Moel na hai Chandel district ase India gi aspirants district khangatpada Manipur gi naitom yauriba district amane district asida tha khuding gi tongan ba India gi union minister sing chang naina laktuna chakwa thorang gi matangda review meeting pangthokduna thabak tawribane adubo India gi aspirants district ama oiriba Chandel district ke Thorcham village tade electricity department na kumjali singani taramanga da mai piba horakpa tha ama rom leiraga nonglei nungsit amada tara tali haiduna mai Tharak Khidabadagi ngasi fawba mai tharakidre matam adudagi hona kulasigi kunja singna lengakta kyara khana haijarabaso lengang namideng changdabana kulasida electric ki kudong chaba amata fangdre haina so mahangna phongdoke Electric enjoyment taubuse tha mani khak tauraga 2015 cyclone effect matam maduda transformer se sumkin thaya duga mai su disconnect oiramme dudagi hauna khunya singa khoigi village authority mayamna higher authority da wakakpa tauba natraga application mayam si taujara me adubu hojik phobudi yaubi bisi leitri yaragadi Christmas mamang asida mai se government gi mateng oina yauhan bi naba ai request taujari
All Sangayumpham Youth Development Organization ASYDO na Thasigi Kunmapandagi ngasi fauba chatarakiba detergent making amade pickle and juice making skill development training program ngasi kray. Thoramadu Kangabok SG Hanagi MLA Olandoni Sangayumpham GPG Jula Parisad MD Hibjur Rahmana Chingbana Saruyaki Thoramadu Saruyakiba Mitunglan Singna Asigumba training Amapang Topada Muykiana Thoraktuna training Asida Saruyabagi Damak Tagapa Fondonaki. Thasigi Kunmarida Ukrul District Chingai Bloki Manung Chanba Poi Kuldagi Nupi Ani Toliru Dural Lanaba Honabada Isingi Irena Chentaki Badagi Nupi Amana Thasigi Kuntareta Asiba Hakjang Oina Fankrabamatong Tiva Kangdana Lerakiba Atopa Nupi Adu Tibagi Tabak Nasiso Makatana Chatare Irena Chentakraba RK Ramlaila Kaubi Nupi Adu Tibagi Tabagado Poi Kulamade Chalo Dural Gi Akoibada Leriba Kulgi Kunja Singh Yauna SDRF Amadi NDRF Tim Singna Chataki Search Operation Aduda Hanage Deputy Speaker MK Presoso Lagduna Yengsin Ki Hairi Jangam Dabi Kungang the Ladiba like the Lida Amade Miam Gi Fatarangi Tabak Singh Miam Gapangtok Minage Haina Politics Ta Kongdara Panihaina Social Worker MD Kamarudina Fondokre Wafam Ase Kumjali Singani Kulumdoida Pangtokadoriba Panchayat Mikalda Jangam Dabi GP da Pradhan Miref Oigadoriba Social Worker MD Kamarudina Miam Gi Mifam Amada Fondokibane Election Management Committee na Sinduna Jangam Dabi Makage Playground da Pangtokiba Miam Gi Mifam Amada MD Kamarudina Hai Jangam Dabi Kungangi Horaklibana Ha Singamade Miam Gi Fatarangi Tabak Paikanaba Politics da Changlakibane Sagai the Yumfam Oiraga Board Leptuna Miam Gi Tabak Taugi Haina Thorakibanate Jangam Dabi Kunganga se like the Lidaba Imungna Hena Labana Angang Sing Mahima Sing Tambagi Awaba Mayok Nariba se Karamakai Kokhanaba Jangam Dabi Primary School Gi Award Boza Sing Nekpagi Tolopi Bayauna Infrastructure Sing Sangwa Sagat Bada Achangba Pumba Mahagna Putokani Hanaso Kamarudina Fondoke Paisa Paiba Wayam Nanganga Hiba Jamna Ganba Kuding Mokto di Aikide Loina Tenabang Neva Adu Ivan Nungsibidana Bot Hadariba Kunganga Ladiba Mipung Kuding Moktide Tasing Namaki Hainai later Namakoi Boy Kai Kumnai Amadi Aiki Zayo Makoi Mayam Siga Puna Kunganga Sigi Mama Mapa Oiriba Tungi Yumbi Oigataba Satra Narol Kayaga Asumena Punmin Naraga A pen pen the Haito Pagitanzado I love Javanel Bisnupur District Police na Haukiba Namit Kunlom Asida Lokhatpa Lagaw Sanaba Tingbagi Drive ta Lagaw Maru say Jamaga Marifo Apunba Lagaw Maruna Listing Amaga Marifo Masong Layum Kaya Fagat Pangam Prahari Bisnupur District Police na Konba Mafam Sing Daki Fagalakpa Lagaw Maru Amade Layum Sing Adugi Baluna Lupa Lag Mari Rom Oigani Haina Police Daki Fangba Pau Amana Hairi Manipur film producer Singh Punsinduna Semba Malang Kaitel Haina Mingthonba OTT platform ama ngarang DM College campus ta leiba film producer amasung director Ojit Babu Ningthozamgi yumda film forum Manipur ge chairman L Surzakanta Sarmana launch tokre Manipur film ge sangnaraba film director amasung producer Singna Sarugyaduna pangthokiba thoram aduda OTT platform asiga loinana masigi media partner oigadoriba Malang Kaitel YouTube channel Malang Kaitel Facebook page amade Instagram so launch tauke platform asida November ki tang manga dagi Manipuri feature film Yaitha ki Thambal Maikhum Hapugi Mondrang amade Bigo live na chingba film sing thaba horagani hairi District Football Association DFN Sinduna Thasigi Tarataruktage Wangjing Kodompopi Sports Complex ta Team Tarena Sarugyaduna Chatharakpa Second Division Football League Tournament Isingani Kunithoigi ngasi sanakiba League match singda Kanglei FC Thobal amasung Hairok United Mai Pakre Tournament adugi ngasi sanakiba taramari suba League match ta Kanglei FC Thobal na EEO Lamdingbo goal ahum amada maitiba PK Tournament adugi taramanga suba League match ta Hairok United na PADSW Langathelbo goal ahum sinoda maitiba PK Tournament asigi tarataruk suba League match matang tha November anigi nungtilda Sokdeg Wangjing amasong EEO Lamding anina sanagani aduga UMFC Moijing amasong Hairok United anina taratare suba League match sanagani haire Aroibata maroiba pa amuhana
Lining Laishon Giming Sizinaraga Manipur Yauna Lebak Asigi Apunba Saktam Da Singnarakwa Kudingmak Punna Tengnaminaba Matam Oire Haina Rastriya Ekta Divaski Thoramda Chief Minister N. Birena Fongdokre. Lorok Pantha Loiraba Matung Hangduna Leiriba Lopam Sing Mahai Marong Thaduna Hangandana Thamnaba Lengangna Tabak Paikatpa Horagani Haina Chief Minister N. Birena Fongdorokli. Apunba India ama sagana bahwanabada Sardar Vallabhbhai Patel amade Prime Minister Oirambi Indira Gandhi na lauramba thaudang singado singthaningai ni haina hanagi Chief Minister Okram Ibovina Fongdorakli. Kuki Chin Mizo Furum ke senglaba kumai Jawang Kuna Lakpada Manipur ke Chief Minister N. Biren Yauna Lenga ki Minister MLA Singh amade tongan ba political party singna yapa paujal pirakli. Mata asida Mami TV Prime Time Manipur News losinjare mireng thabir singbo muka hana kurumjare.